তে আমাৰ জুবিনক জীৱিত কালত এজন মানুহেও যদি অন্যায় কৰিছিল সেই মানুহজনক হাৰি যাব নোৱাৰে এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ মইতো হত্যাই কম ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ মই আজিও এক সদনত কৈছো and will follow murder case আৰু কোনে মাৰিছে তাকো আজি আমি অনুমোদন লৈছো এজনে মাৰিছে আনকেজনে সহযোগিতা কৰিছে জুবিন অসমীয়াৰ সম্পদ আপনি রাজনীতির কথা নকলে আপনি Jubin Garg Phanke ke pathi wek proper plan murder pulasolam Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma mata Assam Legislative Assembly arlo MLA ministers tum ke do angno mat than dak paklar dak hangjang lo aprang ke asap so muni tum confusion dumati kali mine kalangne koson ne bane confirm fe son do umati ni nang litum hanang than ber bang bom lo nang litum jong si ne phanang follow where pote nang litum chini dun po ne nang than lo phrang ban ta Jubin Garg Phanke ang theklong ne ke cheng ben da ni mithang on analysis pen ta la pen ni ang ton analysis kori la hai pen nang than ber bang bom lo la pen alang mata phrang na ningje lo stek dum klar dak pen ningje je alang pa phopon chet diti lage ami thang ki thigali lason sining je ma Assam Chief Minister phrang non bang galang than dak hangjang lo lage proper plan murder pu ge nang litum chini lo mine itum ching hon ni let pu puntung te avelo busta ni ave pu matha the Jubinda Phan asi Jubinda Phan ke pathi konat lo nang litum chini lo mine 19th of September ni Singapore long hala dak yacht party long hada hagor long si ke pathi hala dak North East India Festival along lunilun Phan hanglo amat laso alang program ke do arni aprang se alang Phan pathi madi ingke lage ke pathi pu Assam Chief Minister mata thanda kang alang chobai busonte Legislative Assembly long ke thana he komantulo lage than la pen mantulo charge sheet people la arrest tang bangkwan phanlo la tang than pola pen kupi pe section long la arrest la pen ningkan kwan phanlo tum jail dunang pola pen charge sheet code hin pen kok thatma ke PG mate lifetime imprisonment kai kang thim la jail long lo ke dunang po la tang than polang la so alam viral pignolom la Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kumantulo ningje la solam plute 25th of November ni si patumi diksi ningje konar lo bolte Assam Legislative Assembly long hala dak non winter session sulibom and on the opening day of winter session hala opening day ni masi la solam alang ningje lo debate lo hala dak ukhil gugoi hala MLA ta du latum chitor kota du la pen alang lahayang ton documents approve pen si ningje ta ningje lo he ma thandak lo lage itum ke chelem kali Jubin Garg Phan ke lage murder vek la pen court long ta la so apini approve dopu alang ningje patai sine pagi tu it is a case of murder from very first day muk eneke attack korile mukhyamantri kyo hotya boli koise are this is on record এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ মইতো হত্যাই কম ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ মই আজিও এক সদনত কৈছো ingkela Jubinda Phan ke pathi long alingi dodun mate ke cherap dun mate ke pathi amuni tum Phan already arrest tang Phan do olon ali tum Phan nang than bang bom already bang troxy Phan lo arrest tang total 7 people have been arrested so far inke amen ko pipilo pulote la tuma men neng than thupo Syam Kanu Mohanta main Jubin Garg Phan ke hang mate ke pon hala dak Singapore long North East India Festival organizer amen ke Syam Kanu Mohanta hala hello main culprit hala hello ke hang bek bangki hala number 1 la hante reselo 1st of October ni series yang tum chini lo mene ni than bang bom lo second dak Siddharth Sharma Jubin Garg a manager lata alang poisa pen chengnok hai ke chopi gang tipi hai lam dopik la pen alang da chini lorsi ke pon hala dak alang ke so hi la pen alang seizure problem do lang long dam hai ta hinu puta chini lor ta alang pon la dak ta confirmation long lo la SIT tum special investigation team CID tum amar la hante arrest der lo di la sona thak Shekhar Jyoti Goswami Jubin Garg ka ben lo munit la alang sound engineer ta lo la pen drum lagi thip thiboni la hantai reselo la pen sona thak Amrit Prabha arlo su
ta ling dudun mate Jubin Garg phan ke pa thilong chirap dun pu Amrit Bora phan ta arrest lo so phit Sandipan Garg Jubin Garg a cousin a brother Sandipan Garg inut DSP amunit hal hanta arrest delo police mat alang mata sita alang ta ling dudun pu la CID tu mate la SIT tum chini derlo amal hanta arrest derlo inkelo sang thak Pares Besya lapen Nondeswar Bora lai tume police constable lapen head constable lai tum bangke aprang Jubin Dalong PSO personal security officer lah tum ta corruption hai long aling dudun masi lai tum ta arrest la masi total non an 7 people have been arrested so far non an ke latum haladak Singapore long hadak Jubinda la lang jang hu la suhut original footage lai ta video sa lai ta delete lapu ke lai pota non retrieve lopu la forensic team tum hai recovery kuri mi mati delete tanga video ta tum ulai thum me mati amasi lai video ta ulai lopu ke dak ta theklong la penang ana proof long dak pen tha je ke pathi wek kalang ma gali ma lai chini lap ro retar lap sop ang ton parameters lai angles lai lang lo ke conclusion na wang lo lage murder wek puchini det la ke accordingly sections lai ta logai pon lo di IPC section logai pon lo la section 103 Bharatiya Nyay Sanhita BNS lage murder section ke lahai section ta logai pon lo lahai tum lock up long situ ke la sections 103 BNS punishment ko an bulute lifetime imprisonment kaigang thim jail kali bulute death sentence mate fine tai lahai section ta ke logai pon to sone thaka prek PP section se logai pon aru neng than pon tum phan section 61 BNS lata logai pon so section bangke criminal conspiracy bang thom bang pli bang tum ke chera pensi latum conspiracy mane chal ke claim se ke ba thila so section 61 BNS la so section da logai pon sone thak section 65 BNS la logai pon la bangke la documents evidence related hai ke la sone thak culpable homicide section da logai pon section 105 BNS la so section punishment ko la pote 5 to 10 years jail durang kok ta hai mate fine bot la hang bong ko lo bang la bang court pensi judge si than po hai hala si pupo ko pi punishment si pi ma ke la sone thak section 106 BNS so section da logai pon so section bang ko pi lo pote lage death due to negligence mane negligence ajoine ke pat thi la tu munit ki chok che joine pat thi section la bangke inke ahok ma tidi lage Jubin da phan hala dak par munit ang bong aru lang wek thek pa me munit inke la ki soda do la chini lor breakfast pa chu che ja jipin si lang long da pa sun la dakta hala tu negligence lo lang Siddharth Sharma la alang manager la si main lata main mastermind lo pudam pulote la si Jubin da phan ke pon breakfast pa chuche pen la hayang ton alang si claim pudamet pulote inke pan munit ke ong bong la haladak tilong pencheng lok ang ton hormu tu inke la son hut ko son si tilong lok la is big question mark lo di asi lage negligence joine lo lage asi negligence section ta logai pon lo inke la so punishment ko an lo section 106 BNS pulote 5 years jail durang kok tahai kalite fine la bot la tahai inke la high sections impose pon la nile ni mithang selam penle pugali Assam chief minister mata assembly ar lu mata ningje pon ke this case has been registered under section 61 section 105 section 106 and section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita and section 103 hoise Purana 302 gotike this is a plain and simple case of murder yate la high sections bang non logai pon lablo but the question is that latum phan kok thalo piji mate lifetime imprisonment jelong lo ke beng poge laso a judgment mate laso a charge sheet phan si muni tum kang hong lok no kuman tu si latum phan punishment mate justice ki people Jubin Garg phan mate Jubin da phan son muni tum ang ton Assam citizens Assam de de entire wall lamuni tumta Jubin da phan chini phan mate offense tum mate aning dok tum can tinta la so por hala so moment phan jikang hong long man tu si people and it's been a couple of months right 19 of September pen lo non anta justice pi unela anutin da we want justice pangse hashtag we want justice non anta
offense tum bote muni tum itumta even itumta mantusi punishment pipo ma lahai ke chok che tum han lahai culprits tum phan mate murderers tum phan pu kang hong lok la pen nimata la kang hong ding ulo mantusi punishment pipo ma pu ke non finally pi ke pipo pu non la December 8th of December ni hai so hut charge sheet pipo ade before the court hala dak submit po pusi pu mane angton evidence la angton submit po court lo class of fit kok that ni pg phasi ne pg mate lifetime imprisonment ni labang ke non mat kenang thanek the mi thang ni judge kali mati la dak judge tum si 8th of December ni si la charge sheet ki people labang e confirm lo Assam chief minister mi thang mate assembly lo mate ningen pagi tari 8 তারিখ বা 10 তারিখে আমি এই গোটেই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ সাক্ষী প্ৰমাণ সহ আমি গুৱাহাটীৰ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় 8 তাৰিখে আমি জুবিনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট দিম inke la ke arrest tang amen lahai Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta hala dak paper lahai chi odong pen amuni ta men porhe pen assembly ar lumata alang parju আমি এৰেষ্ট কৰিছো এৰেষ্ট সকলৰ নাম আপোনালোকে জানে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শেখৰ জ্যোতি গোস্বামী শ্যাম কানু মহন্ত অমৃত প্ৰভা মহন্ত সন্দীপন গাৰ্গ পৰেশ বৈশ্য নন্দেশ্বৰ বৰা inke ladak MLA Okhil Gogoi ki pu Assam chief minister justice ki piphan une dello mate fail dello Assam police tum justice piune dello mate piune pusi Okhil Gogoi bange ki pu inke Assam chief minister chi resign nangi alang post pen chief minister post pen chi resign nangi alang fail dello pusi alang media thing no ningje pa national media lo हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन होना के चीफ मिनिस्टर पदत्याग करना चाहिए होम मिनिस्टर पदत्याग करना चाहिए जुबिन गार्ग का मौत का विचार के लिए डिमांड करूंगा जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग बोलूंगा और कुछ नहीं lao justice ke nangvek podi ke chokche ko mama ke chokche phan ke lage punishment pivek nang po jubinda aphan pa thithe la tumle murder de pusonte non anta pini anta jubinda ituma theng no doji polo itumang bong doji polo but lahai tum conspiracy claim pe lahai tum murder lahai tum ke chera pen lahai tum ke pa thi joine si jubinda phan Assam pen pawider lo mate so pirthe pen pawider lo asi ke chokche ke laga murder ke lo si une lage tum accept si une bangyo ne de nang li tum de anu tin Assamese muni tum anu tin offense bangyok ta kang honglok man tu si punishment ki pipo ma di man tu si kok thar pipo anu tin da phasi si pinang ji bangse nang li tum teng de pilo phasi ma pinang ji mate kok thar ma pinang ji mate jail long kai kang thim thi thetik jail long la beng nang pona li tum comment long tor nang tham thala si of course we want justice la pen we have to wait and watch we have to wait until 8th of December remember 8th of December ni si charge sheet ki pipo pusi matela Assam police in pen matela SIT special investigation team hin pen court long submit po pusi pu lai evidence pe chengno documents everything lai submit po pu ke non lai tum lock up long sido he non ko ke la tum han jail long si ke bank along ka prek adim long si la tum han ke bank ke non chini po 8th of December ni kene update ang pitu pa non update long chulo polo the asoni update nang pipen bang bom lo ke lahai tuman punishment pipe tik tak ke itum ining sing sam se mate bangjok tumta aning sing sam ni nili punoi mate nang litum punoi bangjok ta aning sing sam se laan ke chok che pat pondet pen pat thilot murder death an lason ke claim phan ke lage low machilo nang ne lage tum kroi machi kroi kri justice ke nang vek po non la Okhil Gogoi ta alang he has been raising voice for justice mi olam lason bini justice ke hang phalang ta bor yu bom lo la lang ta claim bom lo lason ek thak claim bang do nang ji lason bote aru active chet po sarkar tumta mate government active chet po alo bolte justice long da pang po la pen protest bang do lang non ta jubinda phan justice pisrak rang ning ji po arjiding pelu non ta piun elai monitung kang hong lok koman tu sila so por ke bang po man tu sila tum phan la charge sheet ki pipo ma court pen phasi ma mate la sonopo lifetime imprisonment ko man tu si pipo ma kai kang thim jail long man tu sela hini simuni tum ki rilok phasi si pinang ji pangse anu tinta pathilo damuni tum hanila tum na pathilo dang po pangse khun ka batla khun buzone asonang se anu tinta nang li tum hin pen
ला जुबिन गार्ड फान मते जुबिन दा फान के पा थिया मुनि तुम फान कok that ma pinang ji mate lifetime jail long ke bank kola bang na tum ki choose poge mate kola bang na ji na li tum fan comment long ta ang tham thani aro updates nang pipen bang bom po la justice pipe tik ta ke neta so video stop te mate jubin da topic e stop se un e justice ke nang bek po nang litum kupilo justice nang ji nang ne kupilo puji ke nang litum comment long ta pachin tha okay si chitong thane